azından fikir verin kardeşler. Allah hamınıza bereket versin. Allah Azze ve Celle hamınızı ucaltsın. Fikir verin. En azından biz beraber olanda, bir yerde olanda en azından günah eləmirik. En azından günah eləməyə çəkinirik. En büyük misalı, mesela sen sigaret çəkirsən, bu kadar mümin kardeşin yanında o sigareti asla ağzına koymayacaksan, bu şeref olarak, gurur olarak yetmez mi ki biz bir araya gelende günah etmekten haya edirik? Varlığımız, birliğimiz günahları terk etmemize vesile olur. Həmçinin kardeşler, bir araya gelmemiz, birbirimizi tez tez ziyaret etmemiz, ünsiyeti birbirimizden ne kadar ihtilaf da olsa kopartmamamız, içimizde olan birbirimize olan ədavəti azaldır. İçimizde sevgi əmələ gətirir. Şeytanın bizi birbirimize vurmak için istediği o ipleri qırır. Məhz buna göre hikmətlərdən biri budur ki, biz 5 vaxt namazı məsciddə qılmağa əmr olunmuşuq kişilər. Məhz buna göre biz cümələri bir araya gəlirik. Məhz buna göre bayramda bir araya gəlirik. Məhz buna göre cənazələrimizə qatılmaq vacibdir. Məhz buna göre toylarımıza, məclislərimizə dəvət olunanda münker yoktursa icabet etmək vacibdir. Çünkü Müslümanların en maksimum derecede bir araya gelmeleri dini mətləbdir.